go setse go dumeditswe batsadi ke rata go tsaya sebaka se ke lemoge magosi otlhe a fano ke lemoge baruti borra le bomma ke a le lemoga mo mosong wa tsatsi le gompieno ebile ke lebogela ke monokeng ya lona jaaka fa malome a setse a boletse re tsile fano go tla go celebrate botshelo jaaka mma rona re a keteka ga re mo kutlo botlhokong gonne o tshetse botshelo ba gagwe o dirile tiro ya gagwe o e weditse jaanong re fano hela go tla go mora re tsamaya sentle mma. Yes, I stand here before you with a very heavy heart to say goodbye to the most incredible woman that I've ever known, my mother. She was not just a mother to me, she was my best friend. She was my teacher and my support. Anytime that I needed her, she was always there for me. She gave me all the support that I needed, no matter where I was. She always made sure that she arrived. No matter what time she had that I had a situation, she made sure that if she had it at night, early in the morning when I woke up, she would be there. If it was in the afternoon, before I slept, she would be there. I spent most of my life around most of the villages in our country. Leanne, she was working in different places. But no matter where she was, auko maung, auko gumari, aukai, how mata. Ibile gape bogologolo go sena di phone. Me fela motsotso a utlwang ka one go sena transport wa goroga ke gagologela nako nngwe ke lwala ke roga ditse ko marini o na nna mora motswa mo na bo ena bereka mora motso mme go a sena koloi di ba sena go ene di felela ka bo 6 bo 7 go sena di ba tse ya ka go pego di le dintsi di ala na go tsosotlhe le tla bere ka 7 a ba tsi ya je go ntlhola go spateng go tswebe nna gore wa go boa ka eng mo lefifi mo dipuleng mo serame go ne go sa kgathalesege gore se mo sentse jang ene na iponatsa nako le nako ke re ke bolela gore she was my greatest teacher. Ga ke tsena go primary, she was a teacher. Me na ruta ko new luku ko lo batse jaaka mo a boletse mabane nna ne ke tsana sekolo go Francis Town ne ke nna go Francis Town le my paternal grandmother. Ke ne ke balelwa ke dipalo ga ka rutwa dipalo ke tshara ona nthupi ke rutile dipalo ke my mother bogolo jang nako ke ne ke sa itse go subtracta nako ga go te di hour tse kana go a go di hour e mo dira jang ga ne ke sa tlhaloganye ke ena a nthusitseng ebile I am a teacher today because of her, because she helped me. Maabane go buile thata ka lorato la ga Magdalene ha le kana jana ga se sepe mo go lona o ka le suna lotlhe o ka le haka lotlhe ebile ha o ka ska wa mosuna ka ska wa ga ga utlwa botlhoko a re wa mme fela ga go kgathalese go ra wa go itse kampa ga go itse she'd hug you, she'd kiss you. Ebile ke motho o ke ratang bananyana gantsi di tla le bana ba bantsi mme o yana ke re ba sembale sikalana mme they are her children. Ha go ra tsena ha di tsana fa le bona wa ba ntsea a se tlhele nna bo ngwanake e nna bana ba gagwe bana ba bantsi fa today to come and say bye bye mama because of her, to say come and say bye bye grade because of me kana any one of us. Ga aga re o tla le motho a ba re tota wena ke ngotsa mao go ga batho ba ntsisa mo lapeng go tla be go tontsisetsa le go duka ra ntsisetsa not her ha la ha tsena ha o tla ba re tla o ntshwi tla o ha ke nna ga ke dumedisi jalo wa mo tshwara wa mo haga go tswa go tsetse motho a se tlholele wa gago ke wa gagwe. Magdalene ke motho o ileng gore lerato la gagwe kana bopelo no mi ba gagwe a di tsore bontse jang ga go kgathalese go gore a ene o na le sepe ga ka go bona ile gore wena o na le botlhoki wa
go neela whatever she had. Nako ngwe ha ntse a lwala gona ga tla mme o mongwe ebile nna setse re wa lwala ke wa mme wa letsola Simbago ha tla ga ba rutlo go tlhola green mongwe le mongwe mmitsa green a ba rutlo go tlhola green be ke mora ke re green wa lwala oh shame aba simola ntlotlela hey I always came here green would take something and give to me if I don't have money and I need to go somewhere she give me some money wow ke nne ka moitse ke simola go itse mmeo hela ka gore na tsile ha tsile go motlhola a ba mpolela ena lwala from there ke motsa ke misa go ena a go bona a ba mo rapelela ba nna re green o tla fola le rona ne rena le solofelo ya gore green o tla fola green jaaka re tletse go mmitsa le nna ke mmitsa green ntse le mama was the glue that kept the family together ga go kgathalasege gore o mo kgopisitse go le kana ka eng kana ga wa mmuisa sentle go le kana ka eng e seng ene ga keep garage ebile ga itse jalo ebile ga rotloetse ope wa bana ba gago gore ba ka tshwara motho ka pelo kana ba utlwa botlhoko gore motho ga tsa mo sentle kana ga tsa ene sentle no ntwa ya gagwe ke ntwa ya gagwe ntwa ya me ke ntwa ya me e se ka re motho a kgopisitse ene wena botla go ipela molato e seng wa gago ke motho o e leng gore o rata kagiso ka nako tsotlhe mo sa kgathalesege gore o mo rileng kana ga o rileng a o mmuisitse sentle kana ga o mmuisa sentle o tla nna tswelela go khisa o tla nna tswelela go haga ebile ga ka ke a batla gore o bo bua gore se mamang ga go direle sentle kana se mamang ga go buise sentle bogologolo ga santse re le banyena le bobedi mme na roka ebile a loga o re rutile go roka ga ra ruta ko sekolong ka re bogologolo ne go na le network le bo meeting no le ga le manual work rona ga ra ruta ko sekolong ke ena re ithutetse mo lapeng re ka tswa re sa itse go loga le go roka but she gave us that skill ne a re tlala diulu tse ne di sala ha re rokela a re logela DJs a batla re tsa ditlhokwa tsa lefelo a ba re ruta go loga ka tsone re na le skill sa go loga na le bobedi because she is the one who taught us that le go roka ebile ga go roka gone na le pelo botlhoko gore ga gona ope wa rona o rokang mme ga itse gore bana ba rona ba tla sala ba rokelwa ke mang a na tsamaile di dilo tsana di bua bogologolo a santse itekanetse senga se tsa lwala yana ga ke itse gore bana ba lona ba tla rokelwa ke mang ga ke tsamaile ga le gana go roka yana ebile bobedi kile ba go reka machine go mo khotsofatsa gore ba nne ba roke mmogo nna re rokela mesisi a ne se gantsi re ka rekelwa mesisi ko dishopong mme ne re nna re kgabilela re le bantle because ene o na roka a re rokela she was a very hard worker a gona motho wa rona ya ka re le kana o berekang ja ka ene rona re ga ise bile na tlhola re go ba re bolela gore re tswa mo di ngwageng tsa gago tsa bogodi yana a sena go retire bona a nna a farmer bolemi morui bona lema o tla ba e kgatlhantsa re di tshwakga re palwa go tlhagola tsamaya go tlhagola a roba botho ba maketa dio tsa gago tsa di robileng go sa kgathaletse gore o robile dio di le kana ka eng ditsala tsa gago tsotlhe nna ne ka shoro ba nela a part of what she has harvested ditsala tsa gago tsotlhe di ne di itse gore wa lema o lema bo borolong mme o na le bana ba ditshwakga ba ba palelang ke temo le diruo ebile boshenyana hela yana o kila bolela mongwe wa bana ba gago gore ene o fodile ebile wa go lema a sena go lema o tla ba re rekisa ntšhwe mo gara motswa kana re ga khamala wa go lema wena ga ba o mana ba o manya gore e le re ke marile le bolelle batho ba gore nna ke rile ke a go lema engwe ya botlhokwa ke gore Magdalene was a devoted Christian mokreste ebile na rata kereke ya gagwe Catholic o na rata go nkgoba thata gore ene ga ise ka tlogele kereke ya mmago a mo irutileng jaanong nna ke tsamaile ke tsana dikereke tse ke di tsenang mme ga a le mo ditlhabing a gateletse o na a bitsa nna gore ke mo rapele ena
na sa ditse botho wa tsena le ene Roma ke nna ne ke mo rapelela ke ne le nna mo rapeledi nna le kao le kana go rena ba ne re rapelela Magdalene ha le mo ditlhabing re rata ke rata go tsaya sebaka se gore re se ka ra lebala tsotlhe tse di molemo tsa re diretseng tsone rotlhe lesika la ora segopolo lesika la ora modisenyane Magdalene o ka tswa a tsamaile mme o tla tswelela a tshela mo dipelong tsa rona a re se ka ra lebala nako e kile ra nna le yone e fane a na re tshegisa ka yone ke motho o fane mme ga go motlatsa gore o bogale mme mo go bokano na se bogale kano was best friend ya gago go ka o manyakano kano a sa ira sentle wena o re wa makgalemela go mmiletsa go sephiring a banna mohaga mosuna ntse a re ba go tshwenya my husband kano na bidiwa husband ya o ba go tshwenya ngwana o ska utlwa botlhoko a utlwa a ba tsena ikhurumetsa le ena mo khurumetsa gore a mo didimatsa re se ka ra bona gore wa mo didimatsa le ha re le mo botlhokong re itse gore nna le mo botlhokong bo le kana ka ena a re tsweleleng ka go nna re mo gakologa ka molemo ba kileng a re go direla mme ke fetsa ka gore Magdalene o tlhabane ntwa e molemo o taborile lebelo la gagwe jaanong le rona a re ipaakanyetseng go tla ga morena Jesu Kriste gore a ena o robetse tiro ya gago o e dirile o e weditse a wena o ipaakanyeditse go kopana le mmupi wa gago Baebele re bolela gore lenaka le tla galabetlega baswi ba ba swetseng mo moreneng ba tla tsoga mme rona ba re santse re tshidile re tla tsholediwa re be re kopana le bone le morena Jesu mo marung are you ready for that a o ipaakanyeditse go tla ga Jesu mokaoleng ke nako ya gore o ipaakanye gonne mo nakong e seng kana ka e seng kae morena Jesu o tla boa gape ke a leboga Camila ka sone yanong kaya mma kona se ho batsadi kaya ka botho Yesu morena waka Yesu morena waka Yesu morena waka Kimotsi lenkieta Yesu morena waka Yesu morena waka Yesu morena waka Kimotsi lenkieta Kiutlwile pitso ya gago Ke utlwile pitso ya gago Ke utlwile pitso ya gago Ke mo tseleng ke eta Ke utlwile pitso ya gago Ke utlwile pitso ya gago Ke utlwile pitso ya gago Ke mo tseleng ke eta marara o tlhapano ikokobeditse baruti batsadi ka go tlhatlhologana ga maemo a lona ke a dumedisa hello mama in your deep sleep. Thank you so much. That's how I greeted her every morning. I'll say hello mama abare yes my girl hale mo muding ha se sa lwana ha sa gatelelwa thata o tla bo ga wa nsuna ga wa nhaka ke be ke mosuna ke mohaga ha gongwe ha nako e tšhaile ka ne ke phakela kwano ke a mošopa ke mo rakere mama nako e tšhaile o tla bangala le bakwa o gana go nsuna mme be re ke laela pele ke tsamaya ke mo pegaga ke be ke mosuna mo phakeng bonolo ke bona gore o goreleditse gotlhe ga ke tswere ke a go bua eng ka mama I'm the last born
mme yaka last bone ke dumela gore lorato la ga mama le feletseng lotlhe mo go nna le bone ne ba itse ne ba tle ba re ba jala sa kere ithobogeng e be re tshega re ba tshega ke re kana nna ke a gola ka dipaka tsa lona ka re ba itshega thata botlhe ka boraro mmago botho na le lorato thata le le feteletseng ke ntse le ene a dikologa Botswana botlhe ka tiro a tsamaya le nna gongwe le gongwe mora motswa ka ko gongweng ka gore kgela gante ko gotle tona o na bidwa mmago Tshidi mme gotlhe kwa berekileng teng ke mmago botho le ba itse nna ka gore ba batona ne ba se ba bereka ba le koo ba tlagela ka di-holiday ga ba kgabotse yaanong nna ne ke nna le ene full time o tsamaile le nna tota gongwe le gongwe so se sa ira gore re atamelane thata re nne ditsala se ka tlhola nna mama ano e nna tsalane ke dumela gore ke kgaogane go robala le mama ga ke nyalwa sengwe se e le gore ne ke ipotsa ra ke tla se kgona ke sena go nyalwa e ne re Mastambo a tsile ke tlabe ke mora ke re ke tlabe ke nyelela ke ya ko rumong ya ga mama ke itisa kgantela re tsamaya o tlampolaisa batho kana re tse re dikgomo tsa batho ko morago be ke nna gradually be ke kgona go tlwaela gore ke nyetswe bana le bone ga ba ke setse ke nna le bana ba nkentsha yaanong ka ba ka heleletsa ke itlhoba ga e le gore lorato e ka re lepota ko go bone thata mama na a sa rate rona fela na rata family ya gagwe ga ke tla ka batho a rata ditsala tsa me kgantele ya ka bonolo a setse a bule wa batsa ba tletse gone from different places gotlhe ko ke berekileng teng ne re ga ke tla ka motho o heleletsa a tlwaelana le motho a ba tlwaelana le batsadi ba bone e be re nna family nna mpolelelang thare mo botshelong o tsamaye o itirela masika ngwanaka ke sone se re letse re bona bo mama ba bangwe ba ba letseng ba bua fa ba tswa different places o mongwe o tswa ka kono o mongwe ko north mme re na le ba ko north west ke ithutile go pagama 20 ko Tubu gaufi le Gumara mama nna ko Gumara re na le family gone koo gore gongwe le gongwe ko nna tsamaya teng na itirela family ko Kanye re na le family Moshudi le letse le mona a bua mme a se bone fela ko Modipane all over Botswana mme ga re tlwaelane gore ga a tlwaelane le batsadi hela o tlwaelana le re tlwaelana le bana e le family be re nna family le ba bangwe ba seroe ba tla tla gone tota hela kore program o tshwanetse anong o bokotse ne re ka nna bo 5 days o bua ka mama na rata family ya gago thata hela ka le utlwile mo ke a bua ga se tsa le ko tlase o tla ba bua ka bona re ke ipotsa gore ba go sala ba fitlha ke ma ke sa tlhole ke na le thata hei a mme tota ba tla bona sephuto ke re mama a go ikete pele ka dilo tse wa lwala ene go itse go e gope re boelela bokamoso ne ke leta ke belaela gore ntlhe nngwe le emotional ne go mo draina mme ebile ga o bua le ene e ka re wa mogakatsa ga ke tsena mo bopelotlhomogeng na le motho o pelotlhomogeng mo ne o ka tlhomoga pelo le wena mo lebeletse mme so re o na le sepe sa a nang naso o tla ba tsala hela 100 pula ga pa bofelo a mofa mongwe especially ka re ke bone different people le batla young couples young men young women go tla bo bana ntse le bone for Facebook ga itse re bua dingwe tse a sa batleng di itse di confidential ga go bitse mme ke motho o nna a rata go nna tsa ka kwa motho go bona semangwane ga tswa go tla bo bona a ya ko bekeng a senka ba a phithetse letsogo a ba ntsha no mo fa madi na le mathatanyana o se go ka gana bokana go a ba no iso a ga ka romphe tla go bona kgwedi fela go ra bona re a ba re motho le na go ka thusa thata kana o la bothale tlhaloganye o na rata go ntlatela ka ga ba tsidileng ka te gore kana no go le bokete pele yaanong wena ga gongwe o ka se go tlhaloganye dilo tse dingwe gore batho ba bangwe ba kgona go nna mo boketeng yaanong a dumela gore o ka breaka go ka tisekela gongwe le gongwe ga gongwe moraro ga o ke kang kgona mathata a batho botlhe o tla ba re ga ke go itse ntse yana
a insista gore re thuse motho yaanong ne re heleletsa ga gongwe re morareng ya nne tswalela be re heleletsa e le gore o thusa batho ba bantsi le rona re mo thusa jaaka my sister se tsa buile le nna ke motho yo ke ratang go fitlha bana ke dumela re ke tsene mo go ene re tla ka bana ka di-weekend ba sa ba itseng ke se family re fila gore ba tlhoka thuso ya rona fa ba haga ba sina ba tsenaga ga gongwe ga motho o le a tsamaile a sa tla le wena go botsa kante motho o le ngwana o le o kae o ka mpantsha ngwana anong ga a sa tlhola tla ke re nya o rile ga a tle weekende jaanong ne e le motho o ntseng jang mama na nthuta go kgweetsa ke sa le mmatlana a ntha re ke batla go go traina ka nnete e rile ga ke le 21 be ke setse ke tsere license a ntira drivera a gagwe re a gongwe le go mo mmogo jaaka le letse le utlwa go tele dinsu ko Rustenburg ne re tsamaya mmogo ko Musu re tsamaya mmogo ne re seke re kgaogana na kgona go mpitsa ga gongwe ke ile mangwe re tlhamma go na le leso kwa le kwa ka weekend ke pagame dibase ke tle gore ke tsamaye le ene ke mokgweetsi mme se go palelwa ke go ikgweetsa e le gore hela ke mo keep company so go mo ga re ira gore re nne very close a nthuta go change dithaere na gore hela I was the last born mme ha ke dumele gore ne ke le last born ke te ke ba re ke re kana ke nna o ke motona mo go lona so I'm the first born a re change maemo mme ebile le magokwa o tsamaya a itse o nang kopa gore tlhamma ke kopa gore wa apare sa apara ka morakara wa bomma ka tsa wena ga wa apare sa apara mme nna wa re ke sa apara a re ya se dire ka ke batlang ka tota na eleditse mme go tsamaya yana ke mo tsile tshologelo ya gore tla re ga ke tshela 50 ke ke le mme wa ga marena ruta bonala re nna ne ke se yana mme na dumela gore nna ke sa mo tlontlolola bone ba mo tlontlolotse ba dule mo kerekeng ke nna hela ne ka sala le ene mo rona yaanong ke re lorato la gagwe le go rogile le go bomatsane e na re ke nyalwanta ntha re botho o rate batho ba go ya diteng nna ke ratile matsale ka ba ka kgaogana le ene ka lorato ka go tlhoka lesego bo matsala go ba nna ko Francistown mme ba teng gone ga gore ke ba banyenyane e nonne o kwa dilong o ke di-sister ga a tsoga ka re itse gore re nna re sa tsoga ke go paleme ka dinao bo ra mo disenyana ke bone ba kgaitsadi a rona ke bone ba setseng ke bo monna wa rra go bo ba letse ba goroga maabane ba nna ko Francistown yaka ne rutlwa my sister bone ba batona ba goletse teng koo le ba nna koo lorato la gagwe ne re tsamaya dintsho ga santse a le mo botshelong a re ba ruta ga go na le sengwe ba latotse ra rwalega rotlhe ra tsamaya ra Francistown ke sone hela se e rileng hela ga didimala be re ba bolelela gore mma maloma a rona o didimetse yaanong ka batsadi ba ile ke bone bo matsane lorato la gagwe la boa le goroga gape ko ke nyetsweng teng ko Mahong ke na re ke nyalwa nthare motho o rata bo matsanang ga o tsena kwa o ba rate ka ga ke go itseng ka teng le lorato ke a go support-a mo lenyalong ka nnete ga go nna leso go nna lenyalo mama ga a re maungo kgakala ne re tsamaya ga e le gore ke tsamaetse ko pele ba goroga le ene ba tla e le family ba tla botlhe yaanong seo seo se irile gore ba mo itse ba itse magobo motswana a tswara moso bo matsale ba tsile gompieno ba mo lesong mme ba tswa kgakala ba tlogetse balwetse ba bangwe gone ko morago ke kopa botlhe ba mauleme ka dinao shimane a ke go bone wa eme nnaka re go tlhabisa ditlhogo na ba bona ba tlisitswe ke lorato mme ba tlogela balwetse ba bantsi ko morago e be ba bona hela gore ntse re tla go felegetsa magogoto ke bitsa ke tlhetse mme le ntate ba bitsa mme le ntate ko Mahong na kwano ka re mama yaanong e tla be ke itse ke re mme le ntate mama ba tsaya leina leo le ena a ba bitsa mme le ntate gotlhe bo my sister gore go botlhe ba itse hela re ke mme le ntate
e tla re ga ke ile tirong a ba sala ba leditse ga ke tswa kwa ba mpolelela ene ke tlhotse ke bua le mme le ntae tsatsi la ntlha ke utlwane ka tshaga ke re ke ba ke bommago a re ee ko morago be ke tlwaela ka le nna bankana ke hei ba ntshaga tota nka re mme le ntate ba tla wela ka o tla o rata le jotlhe ke mo lelope e be ke tshega so ke re ga ke tsena mo bolwetseng re okile mma rona re mo okile ka lorato re mo tshwaraganetse le bonkgonne le monna wa me le bongwanake na sa re tlhabise ditlhong ka sa lepe lebe mo molong thank you nyara moka ka lorato bosigo motshegare 2 a.m. ga mama a sa tsoga ga ke tshabe gore ke ralle gaborone ke tsamaye re mo isa bokamoso ne re heleletsa re tlhophile hela gore tota sepatala ke bokamoso o nna yang kana o nna yang re mo rwala ka re ne re mo isitse kwa re bone kheye go godimo ba le lorato ba mo rata ebile ba mo tsaya ka mma bona after 2 days ebile mama wa sologetsa o fodile o boela lapeng ra mo ka hela yalo ka lebaka go na le malatsi a e leng gore ne re mo tlhoboga especially ke na le bonolo ke setse le bonolo bobedi na nna le letonyana be ke sala le bonolo ne re mo tlhobogile hela mo dipelong tsa rona so re nna hela ga bolao go itlhele nako nngwe e setse e tšhabo 2 ke tshwanetse o tsoga ke ya tirong a re nnaka tsamao go robala ke tla sala ke mo lebile e le gore tota ne ke eleditse gore ke mmone a tswala mara ke nne mongwe wa ba batleng ba le go ga didimana mme ka modimo o na le dithulaganyo tsa one e na re December towards Christmas tota ne re dumalane le monna wa me ga nke re jala di-Christmas kwa rodimong ngwaga o be re dumalana gore mama ga a tsoga festive re jala ka kwana mama ba re ga go dumalatse a bohego e be ke ra bonolo ke re monna mogolo le ene ko maontate be re bolelelwa gore kana ga a tsoga ke motho a pele botsogo bo ba ko tlase be ke re hei motho a modimo wa support monna me na tla almost ke re o tlodisa weekend fortnight e latelang watla o tlodisa weekend mama tla ba mo leba ka lorato a ba re wa ntlhola ngwanaka ke a leboga a ba mo tshwara a mo sula a ntse a le ko tlase e be ke utlwa botlhoko e kete ke tlang ka selfish ke re mme a re go tlhola monna mogolo e tla re after New Year after Christmas e be re boela ka kwano ka nnete be re tsamaya ke bona gore bo my sister ba teng ba jetse dikolo yaanong mo diatleng tse di siameng tota ke tshwenngwe ke sepe ga ke letsa le bone ba mpha go utlwa a emetelini o fodile le sebuba sele ke raga pe ke re ao mama tla fola after Christmas re nategelelwa re re mente re nne le ba ba ka kwana kana ke tsamaile ka di 31 I called ke leditse motshegare ka letsa ga masego a kgaogane my sister ke ntse ke botsa o ntse yang ke ba ra ke re ngwago o mošwa every year ke ira yalo it's only 2025 ke sa kgona go bua le ene midnight every midnight na letsa ka re di-network di dingalo ga ke sa motshware ke ena a ntshwarang a go motlwa go te happy ke re ao ga wa robala re ke tsogetse yone hela happy new year go go raya yalo so it's the first new year ke sa utlwa happy I called Bonolo abantare bobedi ane go ntle o thuntsa di-cricket ka ke sa ga kera a lo one a re re ke re go bo gona gona age gore a re nna ka thusa mama Bonolo abantare Magdalene anong ko wa kuma go simola leng ka no rusiana a re le nna ga kitse go mo gantse le ke na le monna wa me le malomagwe tota ngwaga le ngwaga re kgaoganya mmogo yana ebile re se kwa lapeng be ke ke nna bodunyana be re kwa re ile lapeng ka bo 2 a.m. mme re robetse ka bo 3 yana ga ke tso re ne le nako mang ke ne ka lora mama gone di 31 ke re di 1 yanong gongwe ne le bo 4 or 5 ka re robetse early dot a te robetse early morning around bo 4 bo 3 mama na alla sello se se botlhoko
a mpatla ke bolelelwa ebile ke batho bokware mago ga bologo go bana ga ke gadima ke a mmona mme ga ke mo leba a sa tsoga yaka ke mo tlogetse mme a itsamaisa mme nna ke tsere ke mo tlogetse a sa itsamaisa a re ga ke bologo go batla nthuse ke gakgametse gore ke mo thusa ka eng jang a ke santse ke re ke tla ipotsa be ke bona masika mangwe a gago gone mo torong batho ba le bantsi bangwe ba robetse hatshe jaanong ke belela re ne ke lora lone letsatsing ga ra go ka bo 8 bonolo wa letsa go ntha re mphe rrago ka mme na ga ntlhobetsa be ke kwa ke re a kana ga ene ga a bua le ena re happy new year o tshwanetse a morare happy new year mme be ke reetse ke batla go ke tlhakanya ke ira re gonne ke batla go reetsa ka tsela nngwe ka sengwe ne sa ntshweng ke bona a rabantsa le ba kwa re o tla tla re bolelele fela ga dropa be ke re mme ke wile a ba re e ka re gata ga a tsoga ba mo isa sepatele ke re ka re a mme ke wile nya ba re ba tla tla ba bua ga gona sepe se se confirmileng me ka didimala ka lebaka ke go bona mama ka ga re ratileng ka teng ka re tlhokometseng ka teng le bana ba rona a ba hiletswe ke tse di molemo ba tota ntshedisitse botshelo bo e leng gore bo go godimo di-memory tseo ne tsa tla nna nthekela sengwe le se gore ga ke sa batle ebile a o fara tse dingwe ke tse ke sa di tlhokeng mme le mo gongwana ke na dira hela yalo especially ene kana mama mo godiseditse ko godimo so ke simolola ke nna le di-memory tsone tseo gore a mme e ka re ke sa bolo go kata mama dikgwedi tse di kana-kana ke batla gore a didimale ke mo lebile ke mo iswalle matlho yaka ne ke mo promisitse gore ke a go tlhokomela mo old aging mo bolwetseng letsatsi la bolone ke tlabe ke na le wena a ba decide gore a tsamaye ke sena le ene mme ke lebogela modimo gore o ne a re file mme yo lorato a mo fa dingwaga tsa pasela se e leng gore tota ga se mongwe le mongwe ka ba ka ikgomotsa ka gore bana ba bantsi ba ba latlhagetsweng ke batsadi ba le bannye tota rona re leboge ga re nyatse bogolo ba modimo ke gore hela gore ke a go tlhoka ene o ke tla neng ke gorogela mo go ene ka gore stopo sa me sa ntlha ga ke tswa tirong ko mošopo ke ne ke gorogela mo rumong ya gagwe ke be ke mmotsa gore o tlhotse yang le ena ba mpotsa gore wena o tlhotse yang ke be ke mo itekodisa ke re hei ke a lapa ke kopa go tsena ka ga ke robale ka re go komita ga go bonolo tota ne ke tlalagela ke nnela gone ga gore ke mo tlhokomele ka gore yaka le setse le utlwile ga a rate malapa a batho ga ba setse ba godile ana ba rate malapa a batho ba batla go nna mo malapeng a bone mme ne ke ira le tshologetse ya gore ke morile ka re nna ke a go tlhokomela mo bogoding ke go fa sotlhe mme ke irile hela yalo o ntirile gore ke nne independent ke e re le ha sewa ke kgone gore ke tsweledise botshelo mme ra go tsweledisa lefa lotlhe la re le tlogeletseng le lorato lotlhe le masika otlhe a re a tlogeletseng a mo lapeng la a kontle ke re a moya wa ga mama o bone boikhutso jo bo sa feleng a amogelwe ke baengele ko le godimong a robale mo sebopeng sa ga Abraham ke tla be ke emetse lonaka gore le ge le betlege ke go mmona ke mo re ke re hello mama a ntshune a nghake rest in peace lady ke a leboga I think ke tshwanetse gore batsadi ke change I think ke change a bit ke bolailwe ke assistant ga ke tla phakela le assistant ya me ke mora ke pule yana go tla re berekele mo nakong a go tlogele batho ba bone jaanong ne ke rile ke a gore re bue mme ano ga re serefetse ke a go kopa gore batho botlhe di buitse ke tla bo di latelang minda nako because wa pula yana re mo karolong ya bobedi ya dibui re na le karolo e nngwe ko pele ya bo ya gore moruti a tsaya segwagwe ke bo ke utlwa lona pele le re e chaile ga ke ra go ba getso dibui tse ke setseng ka tsone ba le tshotseng program di dintsi and I think wa go moruti lo gore di cut with due consultation because otherwise ke bona ka 12 o'clock re tla bo re ntse re le gone
a ke ra utlwa batsadi and eventually ra go tlhoka thuso ko pele gongwe go tlhakatlhakana ga e se gore ke dira jaana go itsa go bua mme mind a nnako ke tla bo ke biditse son-in-law e le co-pilot as well Mr. Mbwe tla ya o laele mama ga gore a re na mmitsa kwa o tletseng tate I think wena o ne a kopa mama ka kona ke ra na kwana o re a re mma Padre Vietone che le vivesse Kalina la della Marta la Maria Gesù Cristo. Tota che na go tsala baka. Tota ke na go tsala baka le kalo kalo. Mambwe o buile se sentsi thata tse nka bongwere ke ke ka tsona. Mehela ke leboga modimo gore a bo mo hile thata le nonogo ya ka bua ka motsadi wa gagwe jalo le bakolo ka boka ke batho ba ke la lusupi ja gore ba le ba utlwana tota ke supela gore ke ngwana ma modisenyana isimolotse go nna ngwana ma modisenyane ya di 26 za November 2005 umpieno jana ngwaga o ne wa 25 tabe ke thela dingwaga tse 20 ke le ngwana ga mamodisenyana ke le nna ke nyetse ke le nna ke nyeditse la mo kerekeng yone ya Roma ele ne kereke ene me mamodisenyana etse ne se lorato le ntse le buiwa le a tsore ke go yala ka lentso le me ke supela gore ke na le ngwaga tse 20 mo lenyalong go supa gore jalo ke le ngwana mamodisenyana ke na le ene dingwaga tse 20 dingwaga tse dintsi thata gore a go ka itse motho wa mo sekaseka wa bona gore ke motho wa sebopego se mehela di buitse di simotse go bua maabane le gompieno tse di buang ka lorato la ga mamodisenyana ke boammaaruri jo bo sa jeleng pheko ke lorato le ke le bonyeng ka mathwana le ke le bonyeng a le nnela le ke bonya le nela bana ba gagwe le ke bonya le nela masika a gagwe ka bophara ke se ke supanyala gore me mamodisenyana tota ke goletse mo go ene ke a mo itse ha re ne re o ka re ithela re na le ene le bana ba gagwe re mmogo mo setirong go iketile go tsere dikgang no ka lemoga hela yo gore yo ga tsumara motswa ka go palla go bua gore fono fo go no ka lemoga hela gore nya yo ga swa rona go ra motswa go tswa tshaba ese me hela ne re so sengwe hela re tshwaraga jaaka supile di tirelo tsotlhe manyalo dintsho tsa kwa maungo bontsi ja tsone me mamodisenyane o na di tsamaya la bohelo a le tsamaya ke kwa gantsi re latolela maagwe magatara ngwana ra molelela gore re na le lesoko gantsi anta re a re nyaga ke sa ka moraro wa lwala taore go emetsa re nyaga batho bao ke ba ngwana ke ka go lothona gore ke se ka ba mpona ke ile go ba go motse o heletsa re paletse re motse re ratsa mailene ko kwa gantsi e lorato la tsweletsa le supa mo batsading ba me le nna jaaka go tsutsupiwa ka lora me mamodisenyana o nkgodiseditse ba ngwana ke wa bohelo re mo togetsana le ngwaga re mo togela nna le ene rona re ile ka tsa tiro ngwaga tse 3 re seo ka kwa ele ena mo godisa bile a re tsena ha ena bile na khona go ntemoga batho ma go ena magana go theledi a itsela re mama ga go ke mamodisenyana e lone lo rato la o supa gore tota ne le motsadi yona a ratela le botshelo ga ke nna le ngwana ke wa ntlha ko Francis Town kao a tsena sekolo teng a mamodisenyana ka utlwalla gore ke ile tripi ka go setsa le nosi
ba pagama wa malate a re nya ngwana ke o taga sala go tana go sena mo apela nga tsa sekuru a tsweletse a dira le makgetho a le mantsi ma tsena kwa ga nne he go ta itela jarata e hetswe e le sokono batho ba tsala ba kgametse gore mme wa senata kowe ke ba ra ke re nya mme kana ke my mother-in-law ba khamala ao mother-in-law khona go ta go hella jarata ka re nya ke bona one ya lo ratore le kalo ja ngwaga le ngwaga ka December ha re ya mau ne ra tsama re tshwaretse batsadi ba mau sengwe mmelenta di tswa mo go mamdisenya a limile re tsama ka dikgitsi tsa mmidi re ka baranya ba mau ba ba limile nya ke batla ba go ja khitsi tsa mmidi e tswa mo gona skills sa sense bua ka tsona tsa go roka Christmas e petse di hitileng ke la itswalla na roka ka di weekend a roka a re tsama ka December o ntsha shirt e metšhisa le 2 piece a seretse mmelenta couple a metšhisitse e le loratela la ntse le supa gore a maruri motho we ke ngwana keo ke morata le masika ga mme ma modisenyana nako tsota ke ta kwano ga ke modumedisa tabantare a dumela ngwana a utsugile ba tsoga jang kwa ga ke tsone tse dingwe di khadi ka tswana mo maletsing ya go ya a lwala ha ke malaela ta tsama le modimo ngwana me ga ke itse gore a o ta imphithela ha wa ga ntse ndo lone mo ga me ke sa itse gore la bohela ka December ha ke malaela a nthare ga ke itse gore a ta imphithela gape we heletse nna mo ga gagwe a bo amara me hela re khomotsa ka gone gore tse dinte o re di diretse re o re godisitse bana o re bontshitse lorato o re bontshitse gore motho o thata ka motho o mo ke seo se tsa tsamaya re khomotsa ka sone gore nako nngwe ebile ke ka betšha gore mo ke ka betšha la baruti ba re le a batho ba re ga re a tshwanela gore re a thole mo lehatsheng mme hela nna ka re ka tebo ya me ka dingwaga tse 20 tse ke nile le mamodisenyane ta re ba sui ba tsoga e ne mongwe yo kgathansa morena Jose Kriste mo re ka betšha ka sengwe le sengwe se ke na le sone ka jalo ka ra moa a ga me mamodisenyane le lorato la gare le kalo a roba le ka kagiso jale. Thank you very much, Mr. Mbwe. Kau, au bak, kano, kaya mbongana ka, bosele, korasina ni obatsadi, korasina ni ori aneng, bam promise gore batla summarize. And then, ditsala, Professor Baneka Mukibelo, Mpoloke Chelani, Betha Ntalagwe, lo nale go le ready batsadi gore lete. For one. Okay, no. Professor. The professor, you are now in Noisi, we are moving on the Ditsala. Thank you very much for that. Joala Teddy. Kena Kaombwe. Se Kitilan Husugua Kisequadi. My grandmother was a very wholesome, kind, and loving individual who was not just a mother to my parents and her other children, but a mother to the community. Personally, I stayed with my grandmother most of my primary school days, while my parents were in South Africa to further their studies. She knew how to make a house a home. She helped us with our homeworks. Tota o twiste tata ka dio tse dintsi tota. Le go ya kerekeng ke le monyenyane ne ke tsana kereke le ena go Roma. Le a ja ka ntse go buiwa le auntie
ke simolola le form 1 ke tsena tsa sekgowa le mama bodolo mme ga ke a lebala tsotlhe tsena di go Sunday school ko Roma le tse dintsi ga batsedi ba me ba since ba le ko South Africa jaaka ne ba bua ba ile go ikopetsa dithuto le ke nna le ena a nthusa homework a nkisa sekolong nako tse dingwe ga go na le bo parents teachers what ke ene o teng go tota mahoko a ba buile botlhe mahoko a high enough for lerato lotlhe la le nnetse ka jalo ke tla re ke leboga di-advice tsotlhe tse a di mphileng gore ke tswele thata mo botshelong se na rata go se bua thata ke gore re ithute thata gore re nne sengwe mo botshelong re se ka nna hela yaanong ke tla gakogela magoko a gago botlhe ke a leboga ke tla re a moa wa gago rolo ka kagiso green amen ao bakwe dumela no o bisenya tsena pele kao tsena pele data o tla bua le data Good morning, everyone. My name is Kanomboy, grandson of Magdalene Nkelemudisenyi. First, I would like to thank all of you for being here to celebrate her life. We are gathered here to remember an incredible woman she was. I will never forget when she would kiss and hug everyone who visited. It showed how much she really cared for everyone around her. She had this way of making you feel loved, whether it was with a warm hug, a kind word, or simply being there when you needed her. Rennie had an extraordinary way of making people feel at home. She had an incredible warmth around her. Everyone who would walk into her house could feel her love. She was strong, beautiful, and knew the right words to use to make you feel better even in the toughest times. I remember when she bought me a little toy car on my 7th birthday, and my mother was jealous and complained on my granddad. To my granddad, she would never receive those kind of gifts when she was young. But that didn't stop her. On my 10th birthday, she bought me a bicycle, and that was one of the things that really made me know where I was the favorite grandchild. I'm so grateful for everything she has taught me. Her wisdom, her kindness, and her endless love will stay with me. I know she leaves behind a legacy of love that will continue to shape us all. Although we will miss her deeply, I know that Granny will always be a part of us. The love she shared with us will never fade. As long as we remember her and carry her lessons forward, she will live in our hearts, and may her soul rest in peace. Thank you. dumelang gape ke nna bako mo disenya tse tle bo ke se bua mo gong ke ko le mo gong tla bontsha mo botlhogong. So we are here gathered for this old woman, a strong, beautiful old woman who had a good heart. She was a pillar to most of us. She was a glue to the society and other families. She raised us all with love, no matter what no lema. Grini ne le mothelo o lorato a re godisitse ba rotlhe. So I lost a very great mother that helped me through Yakanzeke Hola. She's been with me since day one. She kept us together.
I grew up with the love that she shared to us. Nere amo ngaka ko malapeng. Romang mo sa khatay. Now follow us. Okay, sure. No, you did it. Thank you very much, Professor Tsala Professor Baleka Mukibelo. Ke kopa tsamaela ka kwana. Ha o bana ke tsamaela ka ke batla go bona gore ga ke se go o ka re se boto ka re lefa. Ga ke rata mele ka khora senyane o ba getso re tla bua re lefa yana because o ka re go boto kanyana ga re lefa. Ka ka bona Professor Dumedisa Phutego ya Modimo. Na yo ke emeng ha ke bidiwa Prof Mukibelo. Me makisimolle ka go tota marara o thahano. Ke tota le lona baruti. Ke tota le lona Phutego e molemo e tilong go re tsidisa. Ba ga tsu ke dumela gore motho mongwe le mongwe ha a tshela mo botshelong o kwala buka tsatsi le letsatsi ditiragalo tse di dirang kana ditiro tsa di dirang di a kwalwa mme go molemo ditiro tse le gore ha motho a ntse a tsamana di kwalwa mo letapeng ke dumela gore ke ya ka o bona tsatsi eno re bua ditiragalo tsa ga mme Magdalene Modisenyana ha go o ntse go buiwa jana ke lemoga gore ditiro tse tsotlhe tse di buiwang di ne di influencewa ke gore ke teachera ke motho yo o dirang pharologanyo mo botshelong ja motho bogolo jang matitšhara ba ba ko primary re ka lemoga gore teachera o ntsha profession nngwe le nngwe mo lehatsheng ya ka le bona le ntsa ga gona profession e pe sa tswe mo go teachera ha ile ba ba rutang gone ko primary kwa ke bona ba ba nyatsega mme ba dira tiro e bokete-kete go gaisa ditiro tse tsotletse ke dumela gore ha go twe ntwe ne na ena le bana e tetse bana ka baka la gore mme Modisenyane ke teachera jaanong ba gaetso ke eme ha nna mo boemong ja tsala ya gagwe ya botlhokwa jaaka ba bangwe ba ba letseng ba ntse ba le mme Constance Bantsi Sebinanyane ke mbe yo tlholegang ko Serowe o paletswe ke go takwano ka mabaka la gore ile hela ha ka utlwa gore tsala go e tlhokagetse le ena ba totomelanyana a upela gore a thakathakana mo e leng gore no go padile le gore a ba goroge kwa mme ke ha mo boemong ja gagwe ke nna ngwana go wa ke tla bala mantswe ya gagwe a rileng ke a bua kwano gore mme Modisenyane ke mo itsile pele ga 1976 jaanong mme ka bo 1976 bao ke ba tsena sekolo ko TTC mo ba traine mmogo re Modisenyane e ne le tsala e tona ya ga re Ronan le dirwang Sebinanyana e leng monna wa me ke ra ke re ke bua mo bengong ja ga mina a re ne rutwana le fa re ne re kgona go nna bo dingwaga re sa bonane re godise bana ba rona mmogo ke dumela gore ga ke tsela le tsa gore botsala ja bone bo simologile kae mo lapeng la rona ke na le kgaitsedi ya ke rene ke na le kgaitsedi ya ke o bidiwa Samuel Sebinanyana mme la le ka lemoga gore re Modisenyane le ene ke Samuel
Samuel Modisenyane. Gape a re monna go na tlhokafala ko Lobatse ke ne ka go mo fitlha bosigong jo go nako eo tsatsi la phito ha a tsena ga gone kwa ke le gore jaanong ba tsena mo go bo mmogo le mme Modisenyane ka gore ba tile go ita monna a bone mmogo ba ne ba gamala gore ka Setswana ra itse gore leterase le la motho yo tlhokagaletsweng ga le ha go kwa le nna hela mme ena tsatsi le ona ba ka itse le nna ke tilo go itha monna a me ntogalang hela ke tsene mo go bo le Modisenyane ka ile tsala me ka gore tlhokagaletswe ke monna jalo bo ba riba maho mmogo a re Modisenyane ne le molemi wo popota ka gore ne re nako le nako ha lemile yana kgetsi tsa mabele kgetsi ya mmidi kgetsi ya dinawa ya gore ga ko seruwe mme kgetsi eo tabe e le gore ke kgaoganya masika a motlhe gore ba itse mme ga ke kgaoganyana ke batla gore ba itse gore kgetsi e tswa ko Ramotswa ko mosading wa tsala ya me a re ke le ka mo tshwala kgomo gore a ruwe le ene gape re ne rata moletong wa gagwe a 10-8 ne re le teng re tsile le ene gone kwano wa tota e le gore re tlo go mo godisa re ipelageletse dingwaga tse a di tshidileng le dingwaga tse ba di tshidileng mmogo e ntse le ditsala a re mme moragonyana o ne a supa gore o na le bokoa a robatswa mo dikokelong ka ntata ya go lwantsha mako a go fitlhela a re togela jaana mme Modisenyane o re togelana re ntse re tsamaisanya le bone bana ba gagwe ntse ke utlwa gore ba o tsogile jang o tsamaya ka jalo jalo go ithela hela motsotso wa bohelo a ba re togela a re sengwe se ke batlang go se tshwala ke gore mme Modisenyane o ne a rata jewelers ne re le hatile ko serwa kwa re ya Morakeng kwa go ta ke ha kgamalla ke gore o tabantsa a setse mo ntung kolo e dumante ha ke re ke a mmotsa gore ao Magdalene o dilwe ke mo ntung a rela santse ke rwala manyena le sebaga le necklace keta mo e leng gore o na a laela bana ba gagwe gore le ha go ka nna jang ha ke tlhokagala le nkapese jewelry eo le manyena ke dumela gore ke di bone le nna mo ke se le honorile kopo eo ya gagwe eo ke a hetsa motsamaisa tiro o se ka wa toga wa nka tumela gore nako e tsamaile ke le ka go tobetsa go mo gore yang ke bona gore yaanong a re sengwe se ne le gore o ne a se tshwaela gape ke gore o ne a le setswerere ne re hatile ko serwekwa o tla ba tsoga maphakela wa hela a ra ba tamarare o re a kompolela ga re makuku a le ko o bo o tsoga o hela a tota ga se gore o tshosetsa bana ba gago ga ba tswa maitisong ba tile go tsena mo jarateng ba itlhela le gore wena o thakaladitse ka lehelo ka gore gantsi ga bana ba tswa maitisong ba a iphita yaanong wena yaanong ga wa phakela e le gore ko wena o emeng ka lehelo mo jarateng bosigo bo sepele ke gone o taitseng gore go hela mme le gale ke tsa gore na re dilo di dintsi tota tse nka di buang ka tsale ya meye ka gore tota re tswa kgakala ke dumela gore yaanong ga ke bua yana ngwe ke mo page 300 go tswa mo go maabane a ka ntse go buiwa a re we have lost a woman of substance. She was a loyal friend, a true friend, a mother to my children. Ke meo nana a itumetse a re suna a re haka jaaka o bona di buitse dingwe ne ntse di bua